انا دايما اقول للناس لو قلبي ده هيوجعني في يوم من الايام من علاقه، هحط ايدي في صدري واطلعه من صدري واحطه في الارض وادوس عليه، لان مفيش بني ادم بيقبل الوجع ويستحمله كتير ويبقى مبسوط. لكن لو انت بقى مكمل وعمال كل ده ومكمل، انت غلطان وبتهدم حياتك. اصل انا مش لاقي حد اكلمه، اصل انا مش لاقي حد يحنو عليا، بس خايفه من اصل انا الوحده يا دكتور. اصل انا خايف من الوحده. لا خلاص كمل وخد على دماغك، ما تشتكيش بقى. يعني البني ادم ساعات يقول لك ايه؟ انا مجبر على حياتي، انا مجبر على الناس اللي موجوده حواليا، انا مجبر. ما تعيش دور الضحيه. انت مش مجبر على حاجه. الحاجه اللي ممكن تكون مجبر عليها وظيفه بتديك فلوس معينه وانت مش قادر تشتغل شغلانه تانية، فانت مجبر عشان مقدار مالي بتاخده تصرف على اهل بيتك او على حاجه انت محتاجها. اقدر اقول لك كمل لغايه ما تلاقي بديل تاني، لكن انت مش مجبر على الوجع، مش مجبر على الجرح، مش مجبر على الاهانه، مش مجبر على ده. اختار الناس اللي في حياتك، اختار اللي يديك قيمه، اللي تقعد معاه تحس ان انت ملك، تحس ان انت اجمل واحد واحسن واحد.